Shalom mahubata haganupan. Shalom Bapak. Shalom Inang. Salam nama poso. Ya, puji Tuhan. Marmalas uhur do hita halani lang terasa doma saminggu hita mandalani goluhta. Dasma hita sadarion mandihuti ibadah minggu. Sonai ise sehanami use nasiam na mandihuti ibadah minggu marhite live streaming na bani GKPS Padang Bulan. Paima masuki itah ibadah, mungkin tadi kita tidak sempat menyapa Hasomanta. Ase sapa hita melobe Hasomanta na sebelah kanan kita, sebelah kiri atap na ipudita, atap na ilobeta. Bere hita senyum yang terbaik. Kita katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Iya, terima kasih. Bapak Inang, model kebaktian ta bani sadarion aima model A na martemahon gabe jolma nabayu ibagas Kristus nas Kolose 3 ayat 5 dasubani ayat 10 sada. Ya ahlani domadas ma panorang nih hitalah homar ibadah. Ase martonggo hita bani iananta mangindo pangurupioni Tuhan. Ase boy mardalan ibadah tahun ibagas nadear. Martonggo hita. Amin. Riap ma hita jongjong. Ibagas goran ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apaton dinapasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Ise mahasomanku inagori atas, sobaliham seng dongi harosuh konuhurhu itanoh. Age pelambin melus badanku, pakon uhurhu, batar-batar bani uhurhu, apa rupehu, ay manay batas adokah ni dokahni. Pasalmen 73 ayat 25 dan sumbani 26. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Bapa nami. Terima kasih mabamu. Nadop mangondoskon haluahon huban nami. Marhite Yesus Kristus anakmuin. Tondui muna pasing inma na tongtong mangarusi uhur. Pikiran apa hadirion nami. Ase talup janah maringgas ni uhur hanami. Pasaut kon horja namadear. Songon na harosuhkon uhurmu. Roh maham hutongah-tongah ni hasadaon namion. Ase lambin yahapkon hanami. Malas niuhur apa dame na humbamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan napaluahkon hanami. Jaloham matonggo elek-elek namion. Amen. Hundul mahuria. Hita ganupan ringgas namegah mar uhur. Martupurup mar olop-olop ganup haganupan manusia.
Puji hita Tuhan tanah sangap anjahana mandohar, mandoding hita haleluya. Nomor 4 ayat sada pakoni ayat 5. Puji Jehovah, tonduihu pasangap gorani, pakon ganup namar hosa, mamuji ubani. Dodingkon hita ayat 2. Puji Jehovah, tonduihu pasangap gorani, pakon ganup namar hosa, mamuji ubani. Tangihon hita matitah ni nebata, na palimahon das sumbani na pasapuluhkon, pakon artini. Pasal 5. Maningon pasangapon mudo na matorasmu, ase martuah ho, anjahadoka ho manggoluh, banitanoh na binerehon ni nebata hubam, na paunomhon, ulang ho mamunuh, na papituhon, ulang ho marbakis, na pawaluhkon, ulang ho manakko, napasiyahkon, ulang hora manaksihon hata na sotongon, marimbang hasoman jolma, napasapuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu, barang narokon si dalahi, barang narokon si naboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman, sonahado artiniai, sonondo. Ibagas biar holong apa tenger niuhur bani debata mahita, maka holongin nama torasta. Si balosan do sidea, anjaha maningon tipakdo parlahota do paksidea. Maningon holong do hurta bani sagala namang goluh, pinahan sonai agesuan suanan. Marhite na maramotkon, janah manjaga haganupan in. Maningon ni jaga hita do kapasingon ni daging pakon tondita, anjaha bani halak namar hajabuan, maningon ijaga mahoma kapasingon ni parumah tanggon ni. Ulang makasiholhon parbagianan ni hasoman nalang tiba dalan ni. Anjaha hasonangkon hita mana adong bata, maningon hormat, anjaha porman mahita marparlaho do pa hasomanta jolma. Ulang manipu, anjaha maningon irat tehita do dilahta, humbani hata-hata na sositong. Siurupan do agi hasomanta, laho maramot kon arta pakon sinadongan ni. Anjaha maningon ihargahon hita do, hasomanta pakon nadong bani. Riap ma hita mangindo. Ham Tuhan na ibata,
pargogohi hamma au makorjahon titah muai. Amin. Sai hulobemu Tuhanku, huusehon uhurhon, sai pasiat ham tonggoku, pakon ganup iluhkon. Mendoding hita haleluya 238 ayat sada 2 pakon 4. Dodingkon hita ayat 4. Riapma hita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata paridup niuhur, anjaha parholong niate huban nami jolma pardosaon. Domay hatahon ham huban nami. Asay haholongi hanami hasoman nami doskon diri nami. Hape bani perguluhan nami ari-ari. Gatido seng juppa ham in huban nami. Gatido hanami mardomdom. Marsubil. Rossi marpapas niuhur dopa hasoman nami. Hurang doho mahanami palumbahon hasoman. Bani parlahon na hurang dopa ham. Age kurya mupe. Gatido lang ni haholongi hanami humbani uhur na bersih. Gatilang marperguruan hubani harosih ni hurmu hanami. Laho mandalan kon tanggung jawab nami itongah-tongah ni kuriamu. Gabi harosuh nami sandiri hasay dalan kon hanami. Naroh do hanami hulobemu masopot kon dosa nami.
holong maatemu, marpangulaki mahurmu mangidah hanami. Sasapham mahaganup dosa namiin, ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus, si hopkop hanami. Amen. Tangar anjah kahapor saya hita mahatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Paridup ni huru anjaha parder layak do Jahoba. Nanget maringis anjaha paridup ni huru bagal. Sengi bahen hubat taromban humbani dosata. Anjaha sengi balaskon bat taromban humbani hajaha tonta. Songon hidup ni hur ni bapa bani nyembah ni. Sonai do hidup ni hur ni Jahoba bani sagala namak kabiarisi. Ibagas holong ni naibata. Domay sasap dosata. Halaniay, pataridah kon hita ma tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabaw. Amen. Hundul mahuria. Anggolang naibata parholong ate, huja mahita. Martarima kasih mahita halani iberehon Tuhan Yesus, paluah kon hita, si bahendalan tu hita, masuk ke surga ini. Mandoding hita haleluya 132 ayat sada dasubani ayat 4. Sonang tumang doding kon hita ayat tolu pakon ayat 4. Tangar hita mahatani nebata, natar surat bani parambilan sada, ayat 12 das sumbani 14. Pengalaman di parambilan pasal hapentaran. Au parambilan, ay maraja bani Israel i Jerusalem. Hupabulat do hurhu laho mamareksa, apa manulimati marhasoman hapentaran. Anjahan namasa itoru ni langit. Inma hahaluton na manosak na binere ni nebata bani jolma manisia ase mahalut diri dom mahuidah sagala pambahenan na horjahon jolma itorun ni matanyari tapi tonggor ma haganupan asi soya-soya do
anjaha songon na manakap logo. Amen. Martuah do na manangarhatan ni Naibata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Naibata do namano pahaganupan dunia on pakon isini. Saya tandai maruhut niin. Ulang kaho uhurmin. Mandoding hita haleluya 230 siah. Ayat sada 2 pakon 4. Bonardo Naibatata janah napasing botul napentar tumangdo ia pagoluhkon hagano dodingta ayat 4. Riap mahita jongjong. Saksihon hita mahapor sayontain, songon na sinaksihon ni haganup halak, na porsaya bani saptanohon. Au porsaya bani Naibata Bapa, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni Naibata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubuh kondisi Maria, sangkah nape haliaban, marhiteton di napasing, na manaron na pangit, bani panorang di Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjahitanon, turun hunaguritoru, mula manggulu humbani na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anjah hundul isyamun Naibata Bapa, pargokon na sasarimbang in, hunjay maia mula magira, laho manguhumiha na manggulu, pakon daduk mate. Au porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadawan nama pasing in, parsoran ni segala nama pasing in, bani hasapan di dosa, bani perpohon di akula, pakon bani hageluhan na sadoka hidokahni. Amin.
hundul mahuria. Paimat ting-ting, tangaran hitam malobei, galangan kor humbani inang, seksi inang. Kuriaon nomor judul Dopakon Hita. Shalom mahubatah ganupan. Selamat hari Minggu. Hubani nasyam na mungkin on ope ongga mar kebaktian i GKP Padang Bulan. Ya Tuhan hanami selamat datang mahubani nasyam, selamat berkebaktian. Pimpinan majelis jemaat pakon kuryain Paraskon selamat ulang tahun ma hubani nasyam anggota kuria nomor ulang tahun di bagas semingguan ibu kamai tanggal 28 Juli das hubani sadarion tanggal 3 Agustus tanggal 20 Juli Inang Feni Hartati Saragih, Julita Minari Sinaga, Henry Roski Sitio, Pakon Elnatan Abidnego Situmeang. Nomor ulang tahun tanggal 20 Juli Inang Istriana Tarigan Pakon Bapak Dorisansius Pasaribu. Nomor ulang tahun Bani 30 Juli Inang Karisma Lamhotma Purba. Nomor 8 Pakon nomor 10 salah ketik halani rumah pindah Kuria. Nomor ulang tahun tanggal 31 Juli Gracelyn Abigail Purba. Tanggal 1 Agustus Inang Maria
Agustina Boru Purba, Inang Susi Lumban Batu, Beryl Wilfred Joshua Purba, Pakon Gavariel Jona Simbiring. Tanggal 2 Agustus, Jore Unedo Purba, Sadarion nomor ulang tahun 3 Agustus, Inang Maria Ganda Putri Silitonga, Pakon Stella Giovanni Yohana Purba. Panjang umur mana Syam, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Idah kita halaman 2, pertongguan tanggal 8 Agustus, secara khusus bani sektor Tolu, sektor Betani, Yadong Kondo Pangapohon, AC hubani mewakili seksi tu Pakon Diakone Sosial, AC Rohma bani hari Jumat 8 Agustus bani Pangapohon, Ijabu keluarga Gibson Purba. Laporan keuangan boidah kita bani halaman tulu das bani halaman 5 atau padong na salah ketik pakunalikan boi hubungi pimpinan majelis jemaat. Jana terima kasih ma ya ton hanami hubata hagenupan anggota jemaat nadoma marbagal nihur nadoma memberi kewajiban persembahan bulanan pakunalikan saya Tuhan tama nama masu-masu kita haganupan. Warta kegiatan ta Bani Sadarion 3 Agustus manggalang holobido hita peruntukan hubani kas diakonia sosial Kurion. Minggu naroh tanggal 10 Agustus sesuai hubani kalender GKPS Yadong Kondo Olopolop Kuria. Janah bani Olopolop Kurion Yadong Kon hita dohoma kebaktian penyegar iman nelaksanahon bani Sabtu si Agustus permasuk pukul 10 sia 30 WIB atau pes tengah 8 malam. Ase Roma hita ganupan mendihuti kebaktian penyegaran iman. Sabtu si Agustus pukul 10 sia 30 WIB. Jana bani Minggu 10 Agustus kebaktian Olopolop Kuria AC marpakian bagal mahita Bapak Inang sonai homa margotong pakon marbulang pakon marsuri-suri jana manggalang hulobi dohita bani panorang ai dup salpu ibadah mangan siang bersama dohita igara jaun saladang hujai AC hihobaskon koordinator ma persiapan domu hubani Olopolop Kurion aima koordinator tanggal 10 Agustus Inang sama sepolinya Lumban Turwan. Bani Sadarion ya nongkon hitado hun Kurion kunjungan hu GKPS Resort Lubuk Pakam manohu 2 jemaat aima GKPS Batang Arab pakon GKPS Aras Kabu. Jadi tonggohon hita ase pelayanan hu GKPS Resort Lubuk Pakam Sadarion pakon tim na mengambil bagian boy ibagas malas nihur jana hagenupan acara boy merdalan ibagas nadiar. Napar pudi tok-tok riap bani rapat majelis 3 minggu nalus salpu domai tetapkan tok-tok riap bahatni 100.000 hubani tangga bagal 50.000 hubani tangga etek. Ase boy mai patupu hita hubani bendahara sektor masing-masing. Aima ting-ting tai bagas sarminggon terpuji ma Tuhan martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih isomban nami hubamu alai Tuhan. Halani hidup pakon holong niatemu boise hanami
martupu ibagas rumah panombahan mun Tuhan. Tongon doma ihasomaniham hanami ibagas saminggu ibagas saganupan aktivitas nami pekerjaan persikolahan pakunaligan Tuhan. Malas tu mangur nami ibereham hope kesehatan huban nami. Roh kanami hulubemu aimai bagas na mamuji martonggo pakun nasihol manangar hatamu kinari Tuhan. Bapa nami na surga, terima kasih pakun puji-pujian dohma sembah kon hanami hubamu. Terlebih na iramut kon ham hasoman nami martambah umur sedia ibaga sami unggon. Satongguhan nami Tuhan haganupan ase hama tongtong na memberi kesehatan, memberi ganjang ni umur, memasuk-masuk haganupan pekerjaan sedia, aktivitas ni sedia Tuhan. Andohar Tuhan hama tongtong memberi pasu-pasumu hubani sedia Tuhan. Ase ibagas na martambah umur ni sedia Tuhan, ihapkon sedia tongtong pangurupianmu bagas na martambah umur ni sidia martambah mahumani haprosean sidia hubamu Tuhan. Bapa ni surga martonggo doho nama hanami hubamu hubani hasongan nami majelis pakon piga-piga anggota ni kuriamu nasadarion mengadongkon pelayanan manohu 2 jemaat IGKPS Resort Lubuk Pakam ay mahu GKPS Aras Kabu Pakon Batang Ara Tuhan. Andohar haganupan pangidangion ase hamma tongtong mamasu-masuin haganupan Tuhan. Ase haganupanin boy gabe hamulian goranmu. Mertonggo hama hanami hubamu hubani tim namulak akin usehu medan bagas perdalanan hama tongtong mandahkon abat-abat humbani sidia Tuhan. Bapa ni surga, martonggo humaha nami hubamu, hubani orang tua nami lansia, ibagas hatuan sidia Tuhan, secara fisik mungkin doma menurun, tetapi satonggo nami hubamu Tuhan, ase totak ma ham manuguhkon haprosean sidia Tuhan. Ibagas hatuan sidia ase totak marondos hubamu Tuhan. Hama totong memberi apoh-apoh hubani sidia Tuhan. Bapa ni surga, martonggo mahanai hubamu bani piga-piga anggota ni jemaatmu, ni bagas pemulihan pakon naborit, ase hama tongtong Tuhan na memberi hama lungon, harapan nami hubani sidia ni bagas pemulihan pakon naborit, bui podas pulih janah bui riap pakon hanami roh gereja nasion mamuji martonggo pakon menangar hatamu Tuhan. Bapa ni surga martonggo doho ma hanami bamu hubani anggota kuriamu nadom ma marsi bere-bere na mendukung keuangan kuriamu pakon mendukung pelayanan isuku anak dalam talang mamak satonggo nami Tuhan sehama tongtong mama sumasuria tambah-tambah kokam tongtong pasu-pasumuh bani sedia Tuhan. Bapa ni surga martonggo doh mahanami bamu hubani persiapan demi persiapan ibadah nami kebaktian secara khusus mai minggu naroh nasihol ya dongkon olop-olop kuria Tuhan. Ase hubani haganupan naduma terjadwal nomor tugas boy makorjahon ibagas malas nyuhur boy makorjahon ibagas mengandalkon ham Tuhan ase haganupan pangidonin bani hamulian goranmu. Bapa ni surga martonggo doho mahanami hubamu hubani program-program kuriamu bani kategorial, seksi inang,
seksi nama poso, seksi sekolah minggu, tupuan, pakon diakonia, ase hama tongtong nama masu-masu, pelayanan ibagas semingguan Tuhan, ase boy hagenupanin mardalan ibagas nadiar, pasu-pasu hamoma sediana bertugas, pakon na mengkoordinir, ase boy hagenupan pelayanan kategori alin Tuhan, boy mardalan ibagas nadiar. Bapa na surga, martonggotong hanami ubamu bani bangsa pakon negara nami, ibaga situasi kondisi ekonomi na sedang tidak baik-baik saja Tuhan, satonggo nami hubani pemerintah nami, andohar hama tontong memberi ketiguhan ubani sedia, asiboi tontong sedia Tuhan memikirkan kesejahteraan rakyat Tuhan. Bani situasi ekonomi na lagi sulit, hama tongtong mapergogoy hanami Tuhan, anggota Koreamu, asiboi margogoh mandopa konon Tuhan. Bani hagenupan sitaronon na mungkin terkendala halani cuaca kemarau pakunalegan Tuhan, mengharap hanami Tuhan hama memberi jalan yang terbaik. Ase haganupanin Tuhan makorkon hariaran hubani kuriamu ijape marianan. Bapa nami na surga, on matonggo nami, on dos hubamu maon persaya nami, natang siadiaran aima na ijalohan nami humbamu Tuhan. Bagas gorane namu Yesus Kristus Tuhan sipagaluh kanami. Amin. Totap mamar sinondang, holong naroh humbai Yesus in. Sondang kon hita ma holong ni, das bai hagolapan in. Ase haganupan pardosa, nado por saya bani Yesus Kristus. Manjalo haluahon, manggolu sadokah ni dokah ni. Pasir-sir hitama uhur talaho manjalo hatani Tuhan, marhite doding haleluya. 350 ayat sadada subani ayat tolu. Saksihon mahatani, bainalaho magoin, patuduh kon marosuli, semalua ganupin, doding kon hita ayat tolu. Saksihon mahatani, bainalaho magoin, patuduh kon marosuli, semalua ganupin, saksihon kon
Martonggo mahita. Dami ni nebata na mangatasi haganup paruhuron. In mamanramot kon uhur apa pikiran nasyam ibagas Kristus Jesus. Amen. Saloma hubata ganupan bapay ng namaposo. Saloma hubani nasyam bapay ng namaposo na mandihuti ibadah secara live streaming hun gikapes padang bulan. Ijalohita hata ni nebata na gabe ambilan. Bali na imasuki hita minggu papituhon dop Trinitatis. Tersurat humbani Kolose bindu tolu ayat 5 das subani 10 sada. Kolose bindu tolu ayat 5 das subani 10 sada. Diar ibasahon kanami itongah-tongah ta. Jolma na baru. Aipe pamati na siyam hun bagas diri na siyam sagala biyak parduniaon ay pariaryahon habutakon oji rosuh-rosuh na jahat apa hisap-hisap nasarupa hubani na manomba sinumba ay ganupanay paroh kon ringis ni naibatado. Nasyampe hinan, idalan kon nasyamdo ay, taram ibagas ay ope goluh nasyam. Tapi sonari, ambukon nasyam haganupanon, inma ringis, gonos, hasjahaton, tukum, apa hata-hata sumsam na luar hunbani pamangan nasyam. Ulang be marsiladungan samah nasyam. Ay domma itanggalin nasyam jolma na burukin rapakon abakni. Anjaha dommay pake nasyam jolma na baruin. Natorus pinabayu ase jupahan pambotoh na bonar. Mangihut kon gambar ni si Panopasi. Ibagas paharaon, sengdong be ubah ni halak Junani atap halak Jahudi, na marsunat atap naso marsunat, halak barbar atap halak skit, jabolon atap halak na mardeka, ay Kristus do haganup ibagas. Haganup si Barjayma dasni. Bapay nang namaposo na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Hinorhon ni hamajuan ni zaman on na lambin terbuka dan serba digital. Urah do jupah informasi pasal bagai parlaho ni jolma. Dong na nekat, dong na brutal, dong na dop membunuh istri ni lupat hun flyover, dong na melakban bohini almarhum diplomat, dong na bujur. Hadua si parlaho ni jolmaon, pasti do say adong, jana martambah. Ay napaingat kon kita, anggo tambah pe parlaho ni halak na jukat, berarti parlaho na lape bayu do ay bani guluh ni. Halanyay mamuka ambilanon ipaingat Paulus Kuria Kolose bani bindu tolu ayat 2 da subani 4. Ia tahon ijay
na ibabaw ay paruhurhon na siyam. Na ibaboy ay maparuhurhon na siyam. Ulang mana iatas tano on. Halani dom mataruli. Kuria, Kolose. Dumataruli kita ganupan marhite parmate apa parbuon ni Kristus. Ipaluah kita. Jupa kita haluahon. Maningon mahape marhasurungan jol manadop ipaluah. Jol manadop itobus. Langbe mulak huhasa parihon. Tapi realita ni agi duma jupa haluahon bata. Itobus kita marhite pandidion nama passing. Tapi bahat pe jolma lang makargahon pandidion ay. Nadop tartanom do iya rapakon Kristus. Nasihol do irik kon kita bokas ni. Sado kam Kristus manggolo itanoon. Realita ni. Bahat kalak marsidalian mencari alasan. Masih lang bayu guluhmu, hape doma itobus kam. Jupan haluahon ham. Maharga ham ilobay ni nebata. Ya tahun kalak mabani si dalian ni. Kanita noon pehita. Maruhur daging pehita. Lapi pa jud pahita pakon Kristus. Hanjay ma boyaru si hita. Marite si dalian na sunayay. Seng tarsirang ope jolma. Humbani duniawan. Humbani hisap-hisap ni daging ni. Nagalek ay. Namubahubahay. Contoh ni halak do naik jabatan. Hasuman ni siol manjait baju dinas. Halak do sihol pajongjong rumah. Ia sihol menggunting pita. Aima biyak parduniawan. Nayatahon Paulus hubani Kuria Kolose. Ase ipamate ay. Biyak parduniaon. Naisobut ba ni ayat 5? Ahado biyak parduniaon ay. Nagati ope talar ihorjahon jolman nadop itobus Kristus ay. Ay ma pariariahon. Panggoy basa ni sa isobut imoralitas seksual. Ang golang ikendalihon kalak seksual ni boy do hancur ganupan. Dong maay sir uhur ni bani gian ni halak. Dopay habutakon kenajisan. On lang murni halak si Sonayon. Ang gado mabutakkan pa si kotor. Ang gulang ikendaligon ko madirini. Uhur ni. Silbani ganup. Pasti butak do. Agay jaya. Hadir. Oji. Nafsu.
hisap-hisap. Semua orang punya nafsu. Tapi ini pun harus dikendalikan dengan positif. Asilang sarupa hita pakon, tinopan naleganay. Yang hanya punya insting, kita enggak hanya punya insting. Diberikan akal budi untuk bisa mengendalikan, menrajai dirita. Asilang begalan oji marimbang. Semangat untuk marhorja. Tuposiai rosu-rosu na jahat. Apa hisap-hisap. Keinginan jahat. Nabujur pe, anggolalap idohori, isekitar ni, halak na jukat orang Pasik anggolang bertahan ia, bani hajong-jongan ni, boydo terpengaruh, halak na bujuray. Gabi, makurjakon rosuh na jahat, hati-hati. Karena kedagingan kita ini sangat lemah. Langboy terponop kon kita ganup. Anggo lang totap kita ibagas Kristus ay. Dupo siya'y biyak ha dunia unay, itahon uhur haut ibibel terjemahan lama. Uhur haut keserakahan. Jadi orang serakah takkan pernah merasakan cukup di tengah-tengah dunia ini. Agi duma bosuria, agi duma gokbani, tapi kalau ada keserakahan, uhur haut, ay dumukah ni hajahaton ay. Pokoknya maningon dapat away, ahapay sarani. Jadi ganupan na isobut biyak parduniaonon, iya tahon Paulus, ganupan ay paroh kon ringis ni nebata, hal ni sarupa doay, pakon na manomba nebata nalegan. Jadi Bapak Inang, sadokaon, ulang itu buat kita manombah nebata nalegan, pita manombah pohon na bagal, hayu na bagal, membense sajen, mga jamkon kuasa, dunia okul, ase laris, ase tetap cantik, ase tetap berpengaruh, lang pita ay, HP na isobut, marnay bata na legan. HP na isobut ba di ayat 5 ay, biyak parduniao na inokanay. Pariaryakon, habutakon, hisap-hisap, rosu-rosu na jahat, pakon uhur haut, termasuk doay, marnay bata nalegan, manombah sinumbah, halaniaya tahon, parentah ni Paulus bani si dia, pamatay na siya may, biyak pardunia unay. Ang gupamate, maningon ni buno, lang pita soal, itaba. Tapi harus sampai yorbat, dasubani akar-akarnya. Kalau ada hayu, lokot i dinding, itabahita, tubudo siya ay, tunas niya ay. Tapi itu harus sampai main rondap. Taba rondap ya. Semprot. Di mana akarnya? Apalagi kalau mau membunuh rayap. Itu harus dibongkar. Keramiknya itu runia pasti dong. Induknya. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta. Yesus Kristus. Tentu sonay do na itekan kon halak Yahudi na adong i Kuria Kolose.
Mereka menekankan seksual bebas. Mereka menebatahon nafsu seksual, jabatan, materi, sehingga mereka serakah. Tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk memperhatikan sesamanya. Yang penting mereka puas. Mereka menerima kenikmatan. Bahkan sebagian mereka secara umum menekankan bisa hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Bukankah ini sudah bobrok sekali? Singat-singat doa homa hubani nama poso. Mau secantik, seganteng apapun dirimu, pencapaianmu luar biasa di kampus, di sekolah, kau dapat pacar yang sesuai dengan kriteriamu, tapi ingat, jaga kehormatanmu sebagai anak Tuhan. Napasing, jangan dilakukan sebelum ada ikatan perkawinan. Karena itu akan berbeda rasanya. Ketika nanti setelah kau bekerja, pencapaianmu luar biasa ataupun biasa-biasa saja. Kau menjalani hubungan biasa-biasa saja. Menjaga iman, menjaga kesucianmu, menjaga apostoonmu. Nanti itu sesuatu yang sangat nikmat ketika kau dihantar ke altar setelah menerima pemberkatan pernikahan kudus. Jadi jangan ada coba-coba. Nanti kan bisa kuatasi dengan begini, ku minum begini. Jangan rusak dirimu. Karena belum tentu pacar jadi apa? Apa adik-adik? Belum tentu pacar, mau semesra apapun, sebaik apapun, belum tentu pacarmu itu menjadi suami atau istrimu. Maka jangan terlalu semangat, udah mau ibuan, ke rumah calon mertua. Belum tentu pun itu. Aku udah diajak berfoto, wisuda, jadi pendamping wisuda, juga belum tentu itu. Maka jaga dirimu. Jangan menambahi bilangan kejahatan seperti yang terjadi di Kuria, Kolose. Itu orang Yahudi. Non-Yahudi di sana bagaimana? Non-Yahudi di Kuria Kolose itu menekankan monoteisme perkawinan. Sama seperti kita, sekali untuk selamanya. Maka gak usah buru-buru. Kalaupun orang tua bertanya, tigan dona, tigan do boru, tigan donang. Jangan buru-buru. Jangan pula takut gak dapat pacar. Buat apa? Anggo pangusan dian do hami baen, buat apa? Jadi bisa belajar waktu masa muda ini untuk belajar sambil memfilter. Siapakah yang akan Tuhan pilih buatku? Untuk juga mendorong potensi yang ada padaku. Jangan pula dapat pacar lalu memboiskon. Minta juga sama orang tua. Buat apa? Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, Yesus Kristus. Parenta na paduahon. Ia tahon bani ayat pitu da subani siah. Ya tahun Paulus. Nasiam hinan idalan kon nasiam doy. Artinya apa? Itu dulu sebelum kalian kenal Kristus. Taram ibagas ay ope golu nasiam. Taram waktu, taram itu waktu. Dan itu juga mengartikan itu saat dulu itu, taram dulu itu. Jangan bawa-bawa. Kalau sudah sekarang nasiam
margolu na baru, domay tobus Kristus. Sonari, ini parenta paduakon. Sonari. Ambukon na siyama haganu panay. Haganu panon. Langpitan na 5 ay. Pokok ni na negatif. Na lang maroso na ibata. Ambukon haganu panon. No kan bunuh. Sonari ambukon. Tanggalkan, tinggalkan. Belum ibon-buan. Ibarat kalau ada baju yang bersih, wangi, air dipakai kita, lang mungkin ibu tahan keranjang kotor, ipakai kita, yang ibu tuh halak, marjas do diri. Gak mungkin. Orang akan pakai baju yang wangi, yang baru, dan dia tinggalkan baju yang kotor ini untuk dicuci. Daroni Kristus doma paborsihkon kita, ipakehon bata, golu na baru, mariti pandidio na. Alaniay maningon marhasurungan ma, tandama, golu nadop ipaborsi, na bata marhite, daroh ni nadop durus idolok, Golgata. Tutuy taganupan, parenta na padua ko noon, ambuk kon na siyama. Ayma, ringis, gonos, hajahaton, tukum, apahatatan na sumsam na luar, hunbani pamangan na siyam. Ulang bemarsiladungan sama na siyam. On ambukon. Artinya, perubahan hidup kita yang telah ditebus oleh Kristus itu harus terwujud dalam hamubahon niur dari hari ke hari. Hamubahon niur nggak cukup sekali. Itu terus menerus akan tertransformasi dalam kehidupan kita dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Kita akan terus menerus diperbaharui dari hari ke hari sampai serupa dengan rupa nini bata. Imago Dei. Halani imago Dei na jupa bata do mamaseda. Do posi ilanggar Adam pakon Hawa. Titah nini bata itaman Eden. Jadi iperbaharui mai marhite satu-satunya jalan. Parmate ni Kristus nagabedalan memperbaharui kembali hubungan tanah dop maseda pakon na bata ase jupa use kesegembaran na bata pakon hita ganupan na isobot no kan bani ayat 8 memang ganupan doong ga halak marah ringis kan pakon na regan agano pandoong gamang korjahonon. Tapi halak nadop kami jolma na baru ibagas Kristus. Marahnya tentu nggak sama dengan marahnya orang yang belum mengenal Kristus. Marahnya marah cantik. Langdas subadi namar domdon berakar. Walaupun mengatasi marah kepada orang yang berbuat jahat pada kita, yang melukai kita, menghadapi ini memang butuh proses dan waktu. Tidak mudah memaafkan dan melupakan perbuatan orang yang sampai melukai kedalaman hati kita. Hanja magogohta untuk mengambuk konai. Tidak ada kekuatan kita kecuali di dalam Allah dan tondui napasing. Sing margogo kita Bapak Inang. Nalako mambunuh, apa mangambukon biak hadunia onai. Halani dunia pehita, tapi halani dunia on berlaku doa ganupan pengampunan ai. Ijon ma upayahon kita mariteon ni tuntunan tondui na pasing untuk boy memperbaharui pator sahon na hurang ase jupah dame apa malas nihur sebagai tanda ni kita margolu na baru. Jadi margolu na baru tidak hanya sekadar mengatakan
Aku sudah berubah. On tandani. Ang gelang persayam, pareksaham. Patar, ula akon use. Kita nggak butuh tanggal, tahun, seperti aliran lain. Tapi mari mulai dari diri sendiri. Anggo sitong do kita marhamu bahon sebagai tanda margoludang baru HPH. Huargahon ma daromu ay Kristus. Lang butak beaw ibain kam. Pataridakon kita lah dari mulai diri sendiri. Ulang parlobe ituntut kita halak mubah. HP hita lang marna mubah. Tidak akan pernah ketemu. Mubah man namin ay. Mubah namin ay dakay. Itangar man namin ambilan noon. Kasi mubah iya. Jangan tuntut orang lain. Tapi mari mulai dari diri sendiri. Anggo mubah kita, sekecil apapun ada perubahan itu akan terpancar Bapak Inang. Itu akan tertransfer. Itu akan mengena, terasa kok sama orang lain. Kalau seseorang itu sudah memulai hidup yang tertransformasi dengan baik. Lang musiman, sangga tanggal tertentu, bujur tuh mami. Sangga tanggal gajian, bujur tuh mami ya. Mentraktir. Anggo lang dong duit nih. Ya hama lo be, margatita nih saya. Biarlah itu tidak kita lakukan karena terpaksa. Tapi biarlah kita mau diperbaharui secara rohani. Karena kita tahu Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya kita patut pataridakon goluhna marhamu bahonai. Sebagai ucapan syukur kita telah menerima kasih dan keselamatan yang dari Allah. Halaniai ulang bemar siladungan. Sesama samarga, sakeluarga, sagereja, bahak domar siladungan. Contoh kecil dalam kegiatan gerejawi. Tokinari olop-olop kuria. Bahat program yang membutuhkan dana. Porseni Bapak Resort butuh dana. Dan lain sebagainya. Kalau ada di antara kita yang pernah berjanji, hun baku sekian, hun keluarga nami sekian. Apa ipai mau sampai pembubaran, lengmar nai galar. Dapat tuh saya tahun depan. Iotang, age pesta pembangunan gereja, domai hioi, ibere suduk-suduk. Hun ban nami sekian puluh juta, enak doda, maka tahunai. Mantap masih anuai, begel maai ini. Hapi lang igalar. Ulang marsiladungan. Diaran sip-sip berehkon. Anggota ronjar hun bagas uhur. Daripada asai puji kalak. Asai butuh halak. Sekian nahubere. HP itu hanya janji iman. Galar bah. Anggo dong pe tahun-tahun nasalpu, iya lupa pandita. Persembahan bulananku pe, dong bahat doang kosong. Nambar lubang. Masih sunai. Karena persembahan bulanan. Gak sama dengan gugu tahunan. Ya, baru 4 bulanan mau bere. Bulan Agustus peon, dumai bayar nih bulan 8 sampai bulan 12. Persembahan bulananku 8 sampai 12. Lang maningon sonai. Lang sonai disiplin nasiol ibain GKP sobata. Uhur tama isukun kita. Lang sarupai songon memberi galangan. Oh galangan, berarti songon galangan hari Minggu. Galangan pertemuan. Lang sarupai. Uhur namar terima kasih Tuhan. Bulan non songon na buay. Halo ngangani benkam. Masih pala kita berhitung. Sekian mau bere. Na penting dong. Ulang dalam tanda kutip na penting bayar. Na penting adong. Na penting tarisi. Kartu persembahan bulan naik. Tuhan pun gak pernah hitung-hitung. Apa yang diberi buat kita. Mengapa kita selalu berbuat yang lain?
Karena itu ganupan stop kita ma namar sila dunganon. Deran jujur apa yang ada, apa adanya, tapi berjalan program kita bersama. Daripada ase terpenuhi ahli panitia, HP i atas kertas doai. HP tarutang. Buat apa? Karena ini ganupan, mari kembali hidup lebih baik, lebih terbuka, lebih jujur. Ilobe-lobe ni naibata mari teo ni mananggalhon parlahona buruk in. Mananggalhon parlaho paima i tanda hita Kristus. Nah terakhir. Ya tahun bani ayat 10 dasubani 10 sada. Anggosonai Duma ibotoh ibedaun kita, ija biak pada duniaon, ija jol mana buruk. Ya tahun Paulus ma bani kuria kolese apa hubata ganupan. Pake ma jol ma na baruin. Napi na bayu terus napi na bayu ase jupan pamboto na bonar mangyutkon gambar na si panompasi. Ibagas paharaon. Sengdong be ubah ni halak Junani atap halak Yahudi, marsunat atap naso marsunat, halak barbar atap halak skit, jabolon atap halak na merdeka, ay Kristus do ganupan, ibagas haganup. Jadi kemanusiaan baru kita, jol mana baru ay, ya tahun Paulus ditandai, ibagas ayat 10 sada. 1. Kemanusiaan yang baru itu, penghapusan perbedaan ras, budaya, sosiologis. Tidak ada lagi pembedaan di Kuria Kolose, Yahudi, Junani, na marsunat pakon, nalang marsunat, jabolon pakon na merdeka. Tidak ada lagi perbedaan, dihapus perbedaan ras, budaya, sosiologis di GKPS. Tidak hanya suku Simalungun menjadi pagurin di Kuria GKPS. Itu tandanya GKPS terbuka kepada semua budaya. Dong niom bahta marajabuan pakon suku nalegan, irikon kita do kan. Pakon misalnya suku Karo, siang baru masuk alak Simalungun, manonton ita sun. Sabar do hita pa imahon. Agi marsahap Karo si dia lang yarusita, sabar do alak Simalungun pa imahon. Itu tandanya Tuhan tambahkan kesabaran buat kita untuk marsijaluan pakon nalekan. Karena menjumpai orang yang berbeda dengan kita pasti sulit. Kalau masing-masing mempertahankan kebenarannya, mempertahankan kesukaannya, mendingan dong na mengalah. Mengalah bukan berarti bodoh. Mengalah bukan berarti nggak tahu apa-apa. Kalaupun kita diam, terkadang kita cuek menghadapi gejolak, bukan berarti dia tidak punya identitas. Terkadang menghadapi gejolak, harus mengalah dan diam. Karena kalau kita hantam dengan perkataan, kita jawab gejolak dengan gejolak, yang terjadi adalah bara api memancar kemana-mana. Konflik berkepanjangan. Biarlah ada yang mengalah di antara kita. Mengalah untuk menang. Mengalah untuk menyelamatkan situasi. Tapi harus berdiri di atas peraturan dan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang baru itu, jol mana baru ay tandai marhite, kita satu dalam Kristus. Kristus adalah semua dan di dalam semua. Artinya Kristuslah menjadi prioritas yang mengatur orang-orang yang berbeda sehingga kita boleh bersatu di dalam Kristus. Ranita ganupan na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ajamkon kita mah tonduy ay.
Asiboy hita makaguluhkon gulu na baru. Asiboy hita margogo, mandopakon, age ahape tay ni si Boris na si Hol mandorap kita, songon korn inang no kana. Age ahape si pata na itangar kita, na idopakon kita, lang sumaan songon na ibagasuhur, kuncini, dopakon hita manay bata, songon korn inang ay, dopakon manay bata, dopakon manay bobo. Ulang na dunia on. Itu akan membuat kita tunduk tertekan. Tapi kalau kita mandopakon na ibabo, Allah akan memberi kekuatan buat kita. Memegang kita untuk tetap berdiri tegak. Menyala, menyinari biak-biak haduniaon supaya itu tetap bisa berubah pada waktunya Tuhan. Parpudi dodingkon kita 230 alu ayat tolu pakon ayat 5 230 alu ayat tolu pakon ayat 5 Mahita. Say bujur ma ipadankon kanami Tuhan. Pataridahkon goluh na baru. Halani doma ihaulong iham hanami. Itobus kam kanami marhite parmate mo apa parpuon mo. Asi hagogohon ibagas Kristus apa tondoy na pasingin ma. Naman pargugoy hanami. Law pamatehon apa mangambukon biyak parduniaon. Langbe boban kanami biyak ay. Namambayan roh ringis mo. Itanday hanami madiri nami. Asilang pita magatahon Kristen doha nami. Sirikon ham. Anak-anak harajon mo. Hapelegando parlaho nami. Ijolom ka nami. Dalan hamaguan. Manomba na ibatan na legan. Ijon malambin iarusi hanami. Sunaka hanami meningon patalarhon. Tanda ni hanami, margolo na bayo, marhite menghapuskan setiap perbedaan na memisahkon na sada pakon nalegan. Tapi pos maur nami, ondos mahubamuhan nami on haganupan. Ibaga sebagai perbedaan na jupaban nami, laho pasadahon main saling melengkapi.
saling marsi jaluan, marsi paingatan, asediar hadopani, ibagas kam, napasadahon hanami sebagai pagori ni kuriamu. Dia tetupa Bapa, ibuan kanami mahatamuin, ase dihut kanami, menggarami dunia, nalambin daw ni humbani harusumo. Dihut mahanami pakonham, manundangi hagolapan na dongi sekitar nami. Ase ibagas hatamu, ibagas aturanmu, hanami riap saling menjaga hapursayaon nami. Jalan yomba nami ganupan, menjaga haposooni. Ase tetap sedia marlajar, anjamarondo subamu, ibagas na mangayaki pendidikan apa masa depan na sedang irendaham, ibagas pargoluhan ni sedia. Terima kasih Bapa, ibagas goran ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martonggo hanami. Amin. Paima yunuskon hita galanganta. Tangar hita malobe hata nine bata nagabe onjolan bata laho manggalang. Aima na tersurat bani. Heber 10 ayat 10. Membahen nama diar apa namar si bere-bere ulang mahalupahon na siyamay ay galangan na sonaido iharusukon na bata. Sonari ondoskon hita ma galanganta.
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, pardear layak jerna unjah huban nami. Terima kasih mahatahonon nami hubamu, halan tongtong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma yesomani ham hanami, jana ipasu-pasu ham horja nami das subani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur, roh do hanami mangondoskon buah ni horja, na do pinasupasumuin, gabi galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe, say jalo hamma galangan nami on, bayan na sangapon ni goranmu, dyan mambahin lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Bamusa dokani awono Jesus Tuhan kin. Tondoy na pasing na totap marsora apa mangyani uhur nami. Ipuji pasangaphan nami doham. Halali marhite tondoy na pasing. Kabetakas makuban nami. Kasi tolu sa daon nagabi hadirion ni nebata. Dumatalarban nami hadirion mu na mambere panotap. Pabua lang onggay paturut ham hanami mardalan sandiri bani goluh on. Halani ay mangelek mahanami hubamu. Ase patotap hama hahuron nami, lau makaporsayai gogoh ni tondoy na pasingin. Buhay hama uhur pakon pikiran nami, ase lambin ya jamkon hanami gogoh ni tondoy na pasing, bani goluh nami. Amen. Hamba pa nami na inagori atas, say napapasing magoran mo, say roh maharajaon mo, say saot maharosuni uhur mo inagori tongaon, songon na inagori atas. Berehamma ban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasaphamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni hasoman na mardosa do pakanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, paluaham mahanami, humbani pangago. Lahoma nasyam, janayatahon Tuhanindo homa hubata. Bulak do namin sabion, tapiotik do si parhorja. Aype, pinduhan ni mama, bani si mada si sabion in. Ase suruh si parhorja, bani si sabion niin. Jaloham pasu-pasu, kumbani Tuhan na ibatata.
Ipasu-pasu anjaka iparoro Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Janah maidup mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama buhini hubamu. Jani pasorap madameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu Bata Haganupan.